аз шаҳрдори нав мо дар мадди аввал ҳал намудани мушкилиҳоро дар соҳаи нақлиёт интизорем ва мехоҳем ки дар соҳаи нақлиёт ин мушкилиҳое ки имрӯз ҷой доранд бартараф карда шавад. Бо гармӣ таъмин кардани оилаҳо хонаҳои истиқоматӣ ки дар зимистон ин яке аз масъалаҳои мушкилиҳои аввалиндараҷа мебошад. ҳаминро хоҳонем. аз шаҳрдори нав хоҳиши онро дорем ки махсусан ба ҳамин масъалаи тозагии шаҳр диққати худро равона намояд. ҳамин шаҳрдори нав таъиншуда бисёртар ҳамин варзишгоҳҳо ва дигар чизҳоеро ташкил кунад ки ҳамин ҷавонон ба аз бекорӣ нагашта ва бисёртар дар ҳамон варзишгоҳҳо дар ҳамон кружокҳо иштирок карда ва боз мехостанд ки ҳамин ба ҷавонҳо шароити васеъ барои илм омӯхтан ташкил кунанд ки онҳо аз ҳамин илм баҳраманд бошанд. من بیشتر میخواستم از شهرداری نو تعیین شده بیشتر نقلیات رو برای نقصتر مانند از جمله همون نقلیاتی که ما در طرفی که زندگی میکنیم از جمله اتوبوس های 37 بیشتر شود بسیارتر شود میخواهم. در این مسئله چنین گفتیم که باید جوانانی که در این شهر تحصیل دارند با آنها بسیارتر امکانیت داده شوند و دستگیری کرده شوند برای اینکه می‌دانیم که تمام پیشرفتی‌های جامعه از حرکت چنین جوانان وابسته می‌باشد. خواهش می‌کنیم که معیوبان شهر یک دستگیری ما را کنه.